ini yung napamakan. Ini. Mai đi mai đi lên cái cái ấy mà ta hôm nay có bắt đầu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman baik dan baik Nasarayna Allah Ta'ala karim masarang kita jalan nabi masarang kita surgatan dari mahabbah dari wasi dari mana dari waktu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pindah masa itu alam yang ini di sini Nabi sallallahu alaihi Siaran sasaran sang positif Wisata uji beri wali mana mata
Mari pasina rinna manya rinna sinto nanatirim batumane malaika Jibril siaga Mikail alaihissalam angangkati nabi nanai ramane yang pitna jignes samsara nani parenta munaki Jibril siaga Mikail Wati riwayat yang berjasaku baiti panatha diberi pasatkan sawati nila ya ni kalir ya desran kana seperti nambal nabi aku kita ampai nabi Saying nanay inarak na kaluna Akana mo di baryari Yorima di Mikael Sari agma Sisukot inis Samsan Tantas yating Nampang masyada Barang barna Naku sinari Yang yesikam Naku bilanya Yang yesikam Makoto Nani disay Pagman pasubat barang kami anak dia sallallahu alaihi wasallam sampai mo minta ele ampune iblis sahabat kami iblis Nai nampasin babat Jibril nasabat pamuli yang mulai rasikan isi masyarakat takwa. Nabalaya barambang nalakirina nabi anani rasikan balla malam masyarakat masyarakat keselamatan. Nai nampama ni batu kam barambang nabi panari ini kan kesimbangan paling dekat pengadai terhadap sarnaya. Lagi ini amori balik bangun tangka sibar nanti Anjiram pura nanja pura kali balakat ini menikah Ibasaman ini menginai asal aku masih menjadi Anjur ratani yang komitmen persimbagi matana Rakaholo mate makmate wakati menderipati persimbagi lakukan saya Ayar panna berapasangkan airpan tahu apa tina kamatomi ya naraka Inna bicarai nanjur ratalam pahampai nai ali barakata tika dinam layas yadan dipisik nalekot talinnya di telepeno jamar rukman terbuka Napun najak pai muraka sitin pahin pai letus kalinu nasaroi mati musmata nama bagi nama kali nakam ikun mata tibun naya banna buraka kuida natidun nakam mai tidun sapi katai mulai tidun tanjamar tiduna Ipal hati sirangkana mabalikan rupan buraka naya maraka Nanjo buraka bunga manai tidun tunganan katiban sindri unan nabat berate tunganan kati simpan sindri unan Nabinan rika buraka kasih panting katai dilana kasih kaya data Lepati anjur rakari waktu dong kekinari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dong kok yang nguluki
apa dinanita dalam utusan dari Jibril kana Jibril kana burrat tamamallat taqaddam ta'ala tama sirit doangat wanar Muhammad kataina ni bacari Allah ta'ala andong ko malat dirangan nan Muhammad apa dinang juraka nalan nyerin nama kanang di Jibril masjid dulu ni muraka asal sulung semuna tuan pakatunai kalin nalan nampak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dinang di dombok imo muraka Nabi anan juraka bayan Nabi bilorangan Nabi tanaka nama Said ananna musabut dunikaran warna ya Allah ta'ala anjuraka uru bayan nani mannabi burani mayali bani kadong kopi mahir bitamaka Bagi anjuraka riwatu adongkun namo nabiya ridongkun na andri bagni buraka iya nyante Jibril dekanan buraka nain kail dekanan buraka makana nahna said Jibril dekanan buraka kail dekanan buraka nakana kail iya Jibril anta talati labanna burraka naiya mikail anta talati tamanna burraka naiya mikail anta talati labanna burraka napara allalam musanjinna tarafil nuri sirriya parasangan nanya parasangan najai nakadini tamaniya nanakana mo Jibril ni Nabi sallallahu alaihi wasallam naum makasambayang sunat wan rakam apalina naum Nabi sambayang ibatina ini pada di Qur'an nakana mo Jibril ni Nabi Muhammad wa sendian kepada pasangkaian kesabaran Kana mo nabi ya Jibril kau mampu kana Jibril asma'an Muhammad kana nabi kain Madinah pamanai sallam Atuli mallalan mudurra kare dunia nam padun duri mona kaliman inna tasbihana tasbih kini mata ibana anak-anak mau Jibril di Nabi Muhammad naum makon sambayang senang menahia sambayang lipat sambayang atau sempurna anak-anak mau Jibril di Nabi Muhammad masingkan kerasakan kecintaan kenapa lima nabi yang kana Jibril kamu mampu Ibuan nabi Israel Katakan yang bina Kain apa kain katakan Diwaswasuna bilarin Bila Ibadi Allah lang semburakan ada kata sekali apa di Muhammad namun
sambayan nanahum nabiya sambayan likbati atong kurat na ang hindi berani antara oh Muhammad masilian maratan sambayan yang nakali mo nakanang di maray ang pampawi nakanang maraya sambayan mamahipatan ang yang naman nangyari na puri sa ilalim kuwan niya dengan kapapaw na sa labaw at liman liwan mo sa kagkakasan din na matalapi di kaya patasan nakakinig ka mo mga ya Muhammad Muhammad sambayan nanam nabiya sambayan libatnya sambayan atum Muhammad wasin kanjeng ruan sambayan ya walina ya kana di meraih kau meraih sambayan Muhammad bin dalam memberi Quran dilakukan Nai dalam pajak panai berrekana ini Nabi ya bicarain nasikan madinanya Nadia nasabangiran nasukiti Natuya sayya manabiya ma'na nikanan rikaili Nadia janatini Nakana mani maray omuan atay Ruka ko pajan sa tripatuanan Nakunan bakay Nindol na matay Ang pinay ko Lugutong yang jadi Nakana mo nabiya Dari yang maanya Tuhan jadi yang maanya Nana baca mo nabiya Ang deduang ang kana Musabil wajhillahil karimi Wa bikalimatillah Tamati Lati la yajarisun Abar wa la fajim Ma yaksimu minat samai Wa min sarri ma ya'udu Biha Wa min sarri ma sarafil ardi Wa min sarri ma yaghruju min da'a Wa min fitnatil layli wan nahari Bikhairi ya Rahman Kapalin patina baca nabiya Aku liman lalang manabiya Sekarang Jibril Manabiya sekrekau Malang ngasih Ya tanyan ya Allah nanakat inna natulat tulala ikot nanakat at ibasin kan mari kakanata nakay namu nakap nakato nakana manatiya eki eki prahe kabahan kenanan kakmayarakan Yang kelinganin mati dari mulut barakat Tahun sariyat Bala sakit Bilangan Ibati an-narati Nabiya sallallahu alaihi wasallam Rasama makhluq Kata panjang warang Makhluq Kata
Bainani hari masita nanya masita dapat iman Iya masalah masita nanajantai anak baini napirauna na anjori waktu najantai anak baini napirauna Natin kurma majangkaya batu iman alamasita naman nirvana mudana Ari karay malam jalan kana bismillahirrahmanirrahim Nasabat karapiran na karay hambal jalan Napay kapangkakam malam Nasyadaran na nilayan Ay Allah Ta'ala Dibagi nananjiriki anaka ini napirana nakana mohana ini napirana masukani yang paling karain sundari marainan daya ande ini masukan kana ini rakata di karain Seletai na sampai judulnya yang indah semua karain Mahal Kain tahun kirauna nakana anak masita tiya kontrakan main patirta yang kusalang karang Apila ini masita kana kawan kaman nasa jaket ini matan tuna kain karain sumpah Pasangan Allah Ta'ala Syadadaina sampai juna Kana mu'anni anakna Fir'auna Kanire Nalanyirik nama kananuna imasita Manimina pahwang mandina Kana emang jayat Fir'auna imasita Kana kamayan Merinak teriyaki Karain nakambari marayin Apa ina patutuna Fir'auna langir kita anakna Anda sorti mo imasita Apa ina niya mo imasita Nakalam Fir'auna o masita Niya paling karain Sumat maringan niya inagdere Kana mo imasita nami Allah Ta'ala karain Sunda karain mutoni Apa dina malamod mo Fir'auna lang nirti karang imasita Nanjay masita Apa kiyapan manakan Anak nasetin ba'inna Dari apa dia apa jina ninyo mo imasita Fir'auna warmani billahi Sekala dini billahi amaliyang ko memang Fir'auna nyumban Fir'auna Mati mo imasita sekala dini Kana mo Fir'auna masita tunatan Taai pinau siadang tikadu Manasa kumuna ko ikaw Apat sipang panakang akira ini nasrangkana Alhamdulillahi sanan min kalayna Syukur baktu memuji pasti man nakareng Allah Ta'ala kau mabadi baktu kau namanya rinakte Unanimu asibal manakan pajar jalan wa disidi Aballa patuan narsidi aku burukni Nakada mo Fir'auna antu kanan namasika Sukari majiri waktu nikmah minawan rinakte Apa jina nasoro patulung Fir'auna kawangan tambaga nani goneng minna nani soro pareremo
Anjaminnya kasangginna bajib muririna nanampamo ni alle anak naima sitarua sitahu murul laki sitahu murul tuhan nani panam manjurin rikawananga na iya batu namunahung anak naima sitari kawananga nakiyong yang kana Buan rangku mangga kubuan tomina umay kalen tiya makom mantangya parang terkawan tiya makom mantangya parang talam dan katidin ay katian mati salamat kili tani kira-kira Nilalantapan na Allah Ta'ala panina na buwan tumani kalinna imasita si kaladini na umrikawanga nga namasin salama mo kamatian na matap mantamay suruga tani kira-kira rasan yung Muhammad warang mabawkam ala siapa ya dijayna Ala siapa ia dijai nama malaikat karannuang yang bodai bau-bau ang kumurut na tulog semangeri Allah kiamaka matnasa imasita si pamanaka mate salamaki nalandri gaut bawan nakaperip pirauna tahun sumpayar kareng Allah Ta'ala kamatnasa sinji diri tiap bakar panna Uruna ina sida ni gau bawangi ripirauna Kana sabapat toyinari kakarengan nai Allah Ta'ala makarwanna uraninna Iya mintu kamatongi niatna Nabi Yusufuni gau bawan nani piani gau takam Nabi Yusufu di baine niare siti saleha maka talunna ni gau bawanna anatna lima sita labia sita umur nakam matongi ni gau bawanna tahu niare ngajurejo Naladriya sambayanna jurai anyum bari kareng Allah Ta'ala naniki orian runna tamappi waliya nasaba ilalan sambayanna jurai jo apa jena nanjo jurai jo nana pasukmu sambayanna naniatto dong anjo atua Baine ni pagkatyanan ni bulanne pakalati membelit pati mana anjo baine anairan ngambi nairan yanat namanya jurai junana kana anjo baine jurai joi kau ampakatyanan apamyan yanat nunan kaitam makitnanin kagawbawang anakana ngasim mo tawa Kuntu tujeng kanan anjo baini alibati nanne juraiju Nipianin nampakatiana imangemi juraiju asambayan duan rakan napalan duan rikareng Allah Ta'ala Libaki asambayan mangeni anak lulu anairang anjo baini anak anjo niat namo jurejo Rianti anak lulu anak padung putih panjojo naribatan anak lulu anak kana jurejo anak lolo inai manggenu napjawalimo anjo anak lulu angkana Bakala bibende manggenu niasini manasa anjo baini lana gauta wanji jurejo Lapasaki jurejo di gaut bawan kuta gaut bawanga Nakapana anak naima cita 7 bulan umur nakam matolini gaut bawan nabi syarika kaun sikam makapiris sarania rina kana sikam makapiris sarania
Nabi sanadna Allah Ta'ala namassar salafu Nabi sanadana Inni Abdullah ta'aniyal kitab Man nasainak anadnaka Allah Ta'ala kunasara kita ikatan nakarayang Allah Ta'ala Lapa sajina Isa alaihissalam Beri pagawawan nasikam maka tirisarani akan meninjau keselamatan nasika apa si pemanakam Natuliman lalang muburraka namang muntulungo nabi sarikaum Tuli niripi bununna nitundung Palu basi pipi Nalipati nitundung Akkalet muising bununna kamari lipaka Natamak tapu kamatulin nitundung Nakalamu nati Yahudi barigo Inay Indukina Ningkamayatisana Abdi walimini garaile anta nae Muhammadi yani anjakirna nita Tamanggau tangatan bayal lima waktu Bagi hati nisin nabi kaum Iya sikit kare Najibbanani katawan sikit kare Nakatuntuk di pajana Natuli ni sensani pallalan tamang kapukam matudan ni pallalan nauntai asyadam dindiya Natuli angan rele kulle kukai paya sedaan lapor kukai wakatintin Natuli angarap batu pipi Naka namo nabi ayadi borelo inayan jotinanin kani patamayan jotisan atwarin beriban kana Ya Muhammad iyami anjotinanin ta tamang pasukai sarkan nabaran-baran nasyadang andol kawama Hadal pawamad yallahu ta'ala naka Nakatukin ay inui pagpinalit na karing Allah Ta'ala Natanagawang napasuruan na karing Allah Ta'ala Kami ngari-marangan na iyapolis ikang masagkaka Libati mamuntulog isin nabi kaum Nanjo kaum ani amat sindalikan kandri mabajik rasan na mabajik kanyalian na Nani atodong kandri mabudur rasan na nama Podi kanyalian na natuloy jinjo na kandri musta rasan na Naka namo nabiya payanjo kamaya gauna jibrilu naka namo jibrilu iya mianjo kitna nimratne niyaka Baine halalana ma bajina namangalle baine marayam Kainaya nahalala Kamaya tumpa baine niyaka buratne halalana namangalle buratne marayam Nainam pase amun tulud nabi ribakalangan nasete bukuk kayot timbori tangan agama namun nanumaloy tawar yang pinan jatuh kayuwa nakikiki bakian na tawuwa nakanimanatia Yadi barelo kayuwa kaanyo yakamaya nakanamali barelo ya Muhammad Iya yang disambukan na tawan jamaah umat antara yai paranna tao nabaca mo nabi tayan kana Iya ko ang mantangiri tanggat dalagang Allah pagmataw mangi abigaw Muna pasuruan kareng Allah Ta'ala Libati yakini kisin nabi aripalalangan na muratne Tuli sumilan bibinanga cirakana tuli ang harap batu-batu pipi
Takatin innaka namo nabiya ya Jibrilu tasnaya tawa panja tinanin nikakamay anja siksa nanaka namo Jibrilu ya Muhammad ya mi anja uratnya Yang dari Bapa Jinika doya siaga yang pradaya ini doika Kayayan namo pradaya rangani pradaito pasti sariranaga Ibate aji dikisin nabi ribal dalangan nasate murane tuli apa rapuan kayu natana kembali yang menangka Natuli natambahi dinaka namo nabi ya Jibrilu Tinaning apa yang jetinaning kamaya tauna Naka nama Jibrilu ya Muhammad yang jetinaning Tahu niya kagawkan nariparan na tao na tanah koteran na pamaya tumpa tahu niya kaingkan nariparan na tao Maka bayaran niya jariya kulle na bayaran Lebate amul tuluki sennabi kaum tulini Goncing muncin na didirik na siyaga alilana Lebate ni goncing amul tere jisim kole kamari lepata na tamakku Samotuli goncing na kanamu na tiya Ya Jibril pinnaning apai anjani pakamay siksa na kanamu Jibril ya Muhammad Atene ya Muhammad Iya yang jakit naning tao ang pasuruang ay daw mabadi ka na tanagaw kang ngayi napapisang kangi ko di ang daw kangi Nebagi amun tulog sen nabi ari palalangan na sa kalibong Sebetaun make kanuku tambada na tuli na karak musuh rupanna Asyaga ambaramban na nakanamu nabiya ya Jibrilu inay kanjo Ampa kamayayan jo kalin na nakanamu Jibrilu Ya Muhammad ya mi anja kenan ngangkat bukai resona paranata usiaga kenan angagangai sisala paranata sabat pawan siaga pau di bukai paranai silam Lebate amul tulog sen nabiya sareka cecere kali bombatu nama sulung bori kali pun anja batua Sikayu sapi malam podo na punna lamo terki pole amne kali punna napasulti anja batua Tanah tuli amina tuli napati semua mungkin nari sepuluh nanja batua Nata makulli amanta manaka namo nabiya ya Jibrilu apa yang jakan maya naka namo Jibrilu Iya mi anja sanrupan natik nanin tau baka janji na tanah iya janji na tanah kulli amo na potirang kanalik baka na pasi janjiya Nariwat alalanna nabi taridong kunna burranna nadiri ngalang jerit mamu fakir baturi kanan kana Ya Muhammad talaisa nakutanan ko natamam pewali yang munabiya nakana Nakanamo nabiya ya Jibrilu inayang japakti pulang nirka nakanamo Jibrilu ya Muhammad Antu pakio nulangir kai yani antu pakio na kapir sarani akakamaji kadenu piwali manasa majayang misalang rumah numangau kang jaga masarani naiya anggau kang agama Islam
Nariwat kalalan nai janatia natitengakini mo amo sitau baine ang kakatini kali kalina namamma ke patiyam mabajis yaga ambil biluna nakanamo anja ini hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad tangarasai rupangku tayamma masih nampe nakubutan nangko natamasai ya Nabi ya mangi anjurin riba ini ya kakutan nanti Nabi ya malaikat Jibril angkana inaikan jo tahu nakana mo Jibril ya Muhammad jinupi wali kamma jinupi wali tojin madayang ngamni umman ngailina na iyahira Nariwatu alalanai Nabi sallallahu alaihi wasallam nakabangkang haji sere buradnya tahu Najini Nabi sere naganga nanakana tahu hari Nabi tayang sadasi nampi Muhammad nanakana mo Jibril pari tidak ya Muhammad nakana mo nabiya ya Jibril naikkan tahu nakana mo Jibril ya Muhammad ya anja tuni supaya kareng Allah taala iblis erodina kuragaina nakiyo apa jinallalam musin Nabi nanakini musin tahu bayi tahu tua amin pendri birin naga anakana bayi tahu tua ya Muhammad tayang sadat sinamperu kan kita nangko natamasai ya Nabi ya mange anjurin tahu tua bayi ya nanaka namo Nabi Jibrilu ya Jibrilu inaikan jo tahu naka namo Jibrilu ya Muhammad iya mianjo tahu toaya tamajanang ngai umurub nalino pasangalin nama jaiji petallasa nanjo tahu toaya apa di nama lalam musin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanjena tarafi sen bisriya impuam an ribaital muqaddasna tamamo Nabi ari timungan ri kananna masih kari baital muqaddas apa di nana riburatna nana siku kamu berana riti mengana masih cari cincin basi dia saya ninan anak banyak kokang ni nabi ya riolongan nabi ta ni turun sere riwayat kana manasa malaikat Jibril na padung kopi panjujun ngari tumpuk na batua apa ni nasukul mo batua nanamile mo ranti na muraka nanasiku kandri sukul na batua nainang pangwanta man Nabi ari masih kariti menganna siloi amatan allu apunna Mumbai asyaga angulanga apadi nasambayam Nabi asyaga Jibril korban rakanna natamam mari amassambayam pasangalin sekira-kira sifat sambayangan wal rakan nama rapung amma tau jaye nani asimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsikamma
Sikam manabi nabi ripasin dangeng ngamintin naksiaga andrin rokok nakamaya tempat adiwat kusujudna lebagi asambayan nabi asiaga anjiburilu taruan rakanna abang di papangan amasin ngamintinmu Kitnani nga tau jayan kakabajiki jirigna antayang makalangin nangyay nanitagsala mo manna nabiyar jiburilo nani sura mo na iman nasambayang mapole nabiyat siyaga an jiburilo siyaga antau jayar wanrakam Nanakana mo kabur radiyallahu anhu apa je nama mo Jibrail naturung asimo malaika kabaturi lagi kanani patrapung mo Ri Allah Ta'ala sikam manabi nabi siaga ang sikam manabi ni suruh sambayan nasambayan mo nabi siaga sikam mamalaika ka sikam nabi nabiya naiyariwatu liban namo sambayan nabiya nakana mo Jibrail ni nabiya ya Muhammad wasini anja sikam aminawang sambayan ribokono nakana mo nabiya Jibrail kamu ampawi nakana mo Jibrail Muhammad sikam malaika ka siagaan sikam nabi masin niak ngasini surori karing Allah Ta'ala aminawang sambayan ribokono Nanjo sikam manabia masilipan namo sambayam masing amuding acem mirkareng Allah Ta'ala pamuji mabalik nakana mo nabiya sallallahu alaihi wasallam ari sikam manabi nabiya ikam ngasing antu masing amuding acem makori kareng nunay nakya muji tumma rikareng ku apa je nana baca mo tomo nana baca mo la palam pamuji na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana puji Allah Ta'ala puji kareng Allah Ta'ala kareng inna sikam alana Nasruha nalandi bangga pitai bangga matian risikam mabunina alanga Nasrutul Allah Ta'ala mangeri kaun nasikam matawa ampa karanuratumangi Innani ngana sabat tujin na malak malika suruga papalasakna asyaga ngampakaman laman lagi kinani ngaman nasa agaw kodi arana kapapalasakna napaturungan to ngikareng Allah Ta'ala Qur'ana aman nasa kanan ni panasa ilalan di kurang badi kasiagaan kodia ampasuro igaw mabadika ampat bisangka igaw kodia napajari antongi umat kami nang malakiri inna suro antung Allah Ta'ala sikam mabadika apa pisangkanya sikam makodia napajari antung Allah Ta'ala umat lalo tanga napajari antung Allah Ta'ala umat mariola siagang umat mariboko nasiari antung Allah Ta'ala tingkut siagang barang bangku
Nana papai nai rina kesikam masuk karakanya Karia ria sikam maka pandraka napa katinggian tong ya Allah Ta'ala panjer kana mabaji karinakke apa jariantum Allah Ta'ala nabi bakaram mular ya kikia asya jannat dikalabu sandri maknasaya nai ariwatu liban namo ammuji nabiya nasaba anne pamujiya nakana mo nabiya nakana mo nabi Ibrahim ya Muhammad Ikaw to jen Muhammad nabi kami nama biri sikuntu ni fajari ya Allah Ta'ala lebake natirin nabatu imani nabiya turere masarro dudu apa jina manggalle mo Jibrilu inu andru pa serre pamunian inungan balut teknis sere pamunian inungan dadi ana inungan tiada dikana nakana mo Jibrilu Muhammad nasanu inumme kajami amma badi kakasiat na paidana takam maji na balut ini anu inuman nasa majai inuman kana kau sia-sia amakuran tong manuan minawan riaga mana pasuru Allah Ta'ala ni pau tongiri ati sika manasa ini nungan naira ngaji berilu talu irupan nama katalu najini laba nada dikaji nainun nabiya mana kana mo Jibrilu ri nabiya ya Muhammad kakam majina jine kanu inum manasa talang yung magnuri kau kadurakanga kamadayang amyong magnu manggau kangagau kodinai ang gau kangagau baji ni pautangi manasa inu-inungan nai rangaji berilu apa kirpanna makapanna adit nibani ma manasa nainungina manasa nabiya manasa na cini kiri kairin nabatu tagentu ngari baital mukaddasu majai bidadari namak dari salam mo nabiya mangiri bidadariya nani bali mo beri salan na nabiya risikam bidadariya aku tak nantong ipole nabiya ri bidadariya sikam magau apa sau pamaika nai ariwatu ban namo gau na nabiya sallallahu alaihi wasallam di baitul muqaddas ni panai meri lagi kana nanjo buraka mantan tomini siku kan rantina ritiwanna masika Ari baital muqaddas nanaimo Nabi sallallahu alaihi wasallam nummalor ya gannu panu malai nyawana na cucunna dan alaihissalam nani ulur na untuk kagabaturi surga Firdaus nanjo andrun natu kaka bulain pinu naya baringan na bulain naya baringan na bulain atas Allah bulain pinu nitatai baringan na kulau mutiara naya hari kanan kaka majai malaikat tan yasing ini kanakane daina malaikat
Nanai manati asyagan Jibrilu retimungan nalangka ni aringa babul abdati niyatudum malaika pakkamina ni aring Ismail iya mianja malaika Ismail pa malaika kami kai langit nalino Amantan riyalla katinan nai kairi langi katinan nam tuang ngairi buttaya iya di nanaun ributaya riyalla nakamatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 70 sabunna malaikat yang pina natat siriya malaikat dan 70 turun juatna Anana suruh sungkemo Jibrilu timunganna langikana masing petang malaikaka angkana inaikan turi timunganna langika singar inai mai langikana piwali Jibrilu angkana inak Jibrilu Muhammad kodam nakana malaikaka pakkamina langit nalino ni suro konaib mae nakana Jibrilu ni suro nakana ngasemma malaikaka kuntutuji kanan Muhammad tuni kamasyanna Allah ta'ala naik kemarin Muhammad warakana matang kasao Muhammad lapulalo umuruk Muhammad manganuan kalumpuan siagaan kalakbiram ikaw ji Muhammad nasurallahu ta'ala pabatu kana kuntutu jeng ikaw tanji Muhammad nabi kami namalat diri siagaan suruh kami namalat diri inna ima yang unjuk hilang ikaw Iyang timungan langit nalino Nai ariwatu batu namo Nabiya sallallahu alaihi wasallam Nabiya dan alaihi salam Manggina sikuntu nyawaya nani patinikiyang Nabiya dan dikaring Allah Ta'ala nyawa mabau matang kasa sikam nabi siaga nyawa nasikam anak cucuna nabiya dan tu mata pakar ya karing Allah Ta'ala nanakana mu nabiya dan nyawa mabaji tubuh matang kasa ni boli karing kuam matinggia ana malak dirina ni pacinikian tu don nabiya dan nyawana anak cucungna dan sikam makapiri kapire kana nyawana sikuntu kapire ka makodia tubuna makodia tubuh makotor ni baulikari ranaka masarua bambanna nati nintongi nabiya dan di kanan nati mengantas sungke nama sulu mabaturi timungan rasa taniat singai di kana bauna namati nintongi nabiya dan di kairin nasere timungan sungke nama sulu mabaturi timungan rasa mabutu dua Nabun najini mangi nabiya dan rikanan natamuri nanum makkala nabun najini mangi rikairinna susai nanumira nama beri salam nabi ya mangi rinabiya dan nibali mo beri salanna nabiya rinabiya dan nanakana mo nabiya nabi Adam Nabi saurum malak birika isikam mamaluka Nabi anak Abdullah itu mabadika gauna nakana nama
makutan namo nabiya Jibrilu kana ya Jibrilu inai kanjutaru nakana mo Jibrilu iya minjo manggenu nabiya dan alaihissalam nanjari kananna nabiya dan naik nanjari kanan nabi adang kena nimbone surgaya nanjari kairin nabi adang kena nimbone ranakaya alandri kamana mi anja punna cini mangi nabi adang ri kanan namarannu inanum makkala napunna cini mangi ri kairin nasusai nanumira Muhammad timungan niakari kanan nabi dan timungan surga napunna najini tiya najunna ilalan surga rannu inanum makkala nanja timungan niakari kairin nabi dan timungan narana napunna najini tiya anak cucun ilalan ri naraka sun anak ri naraka susaina numera cinta nakini anak cucun maka duka riba pajini kadoi angkuragaya jenit doi kasiagang angkuragai angkat dokai barang-barang natu mapukanga asiagan tawa damping asiagan dinarengan naya anja poler sikang mati nani makodia gauna lebatina ikisin nabiya rilangit makaruai anana surasung kemaji berilu timungan nalangika manakana malaikaka inayan tuli timungan nalangika singarina inay langika nakawali berilu angkana inakagi berilu Muhammad wagan nakanangasim malaikaka nisuro konait mae nakana mo Jibrilu ni surat naimai nakana mo malaika ka kuntutudi kananmu oh Muhammad kuni kamasyanna Allah ta'ala naikumahu Ripenpu amaluar kana matang kasao Muhammad la ulala umurun Muhammad makanuang kalumpuan siagang kaladiram ikaw mi Muhammad nasuro Allah ta'ala pabatukana kuntutuding ikotam mi Muhammad nabi kami nammalak diri siagaan suro kami nammalak diri naimayang ngonja bilaika pajinani su nani sungkiyam iyarwa nai ariwatuan tamana mo nabi arilangi makarwai anacini mi nabi sasyagam nabi Yahya anakna nabi Zakaria nanyo nabi sasyagam nabi Yahya sangkam makamai tapana iyaru asyagam bukulinna sanrubai patianna iyaru amasin siagang asinton di kaunna nabukulinna nabi Isa ibu madidi nabadi cahayana nama beresallamu nabi dari nabi Isa siagan nabi Yahya ada masing api bali mo ruwa beresallanna nainam pamo nakana nabi sasyagan nabi Yahya ya Muhammad nabi saru malam birikai sikama mahaluka ananna Abdullah itu mabaji kagauna
Nani papala doang ngantong Nabi sallallahu alaihi wasallam ari bajika Libakina isin Nabi ari langit maka talu Jibril timan langit kana piwalimu O malaika kan kana inaikan turi timungan langit singarina imai langit Nabi wali mo Jibril ang kana inak ke Jibril Muhammad wagam nakana mo malaika ka nisuro ko na imay nakana mo Jibril nisuro nakana ngasim mo malaika ka kung tutuni kanan no Muhammad tuni kamasyan na Allah Ta'ala Naik kemarin puan maluar kana matang kasao Muhammad lakulaloy umuruk no Muhammad manganuang kalumpuan siaga ang kalabiram Ikaw Muhammad nasu Allah Ta'ala pabat bicara ka kana kuntutu jeng ikaw tammi Muhammad Nabi kami nam malak birit siaga suruh kami nam malak birit naim mayang ngunjuk ilangi ka Nani singki ammo iya ruwa timungan nalangi ka makatalua Nai ariwatu antama namo nabi arilangi Di ilalan nalangi makatalua na chini nabi Yusufu alaihi salam siakan turun kaun nama beresalam mo nabi dari nabi Yusuf nani bali mo beresalan na nabi nanam pamo nakana nabi Yusuf di nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ikaw mi antu nabi asaru malak birikai sikamma mahalluka nabudullah itu mabaji kagauna nani papala doang ngantong nabi ari nabi rika baji kanga nanjo nabi Yusuf ni sari yang kareng Allah Ta'ala taruhan na baji na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nasar panna nabi Yusuf kamai bulalak busubangi singarakna natawaruan naji baji na nabi tani sariangi lebakina ikisen nabi siagal rilangi maka apakah Nada surah sungtemo Jibril timungan nalangi ka nanakana mo malaika ka inaikan turi timungan nalangi ka Asingari naik mailang ganap pewali mo Jibril ang kana inak ke Jibril Muhammad wagan nakanangasim malaika ka Nisura ko na imay nakana mo Jibril nisura at nakanangasim malaika ka ang kana Kung tutujeng ikanan Muhammad Duni kamasyan na Allah Ta'ala na ikumayrin po ang maluwar ka na matangkasa O Muhammad la pula lawi murut no Muhammad manganuang kalumpuan siagaan kalapirang ikaw mi Muhammad Nasura Allah Ta'ala pabatuka na kung tutujeng ikaw tammi Muhammad Nabi kami ng malak diri Asyagaan suro kami ng malak diri Naib mayang ngonjo kihilang ika Nani sungki ammo iyarua Naibatu namo Nabi sallallahu alaihi wasallam rilang ika Siagaan Jibril nanacini mi nabi Idris alaihissalam nani nabi Idris alaihissalam nabi ni sare ari kareng Allah Ta'ala impu amma tinggi nani beresallangi mo nabi Idris Ri nabi tanane balimu beresalan ri nabi Idris nani papala doang antomo nabi ri nabi Idris alaihissalam
Libakina isin Nabi sallallahu alaihi wasallam siagaan Jibril rilangi makalimaya ana surasung kemo Jibril timungan nalangi kana ngasim malaikaka pakamina timungan nalangi makalimaya inai kanturi timungan nalangi ka asingar denai mai langi kana mo Jibril inak ke Muhammad kuagam nakana ngasim malaikat ni suro kona mai nakana mo Jibril ni suro nakana ngasim malaikat kutuji kanan Muhammad ni kamasyan Allah taala naik ko mairin ko maluar kana matangkasa Oh Muhammad la bulalo umurung Muhammad manganu ang kalumpuan siaga ang kalapirang ikaw mi Muhammad Nasurullah ta'ala pabatu bicara kana kuntu tujeng ikaw mi Muhammad Nabi kami namalat biri siaga suro kami namalat biri naib mae ang unjuk ilang ikaw Nani sungke ammo iyaru atimungan nalang ikaw Nai hari waktu antama namo nabiya siagan Jibrilu ilalan nalangi makalimaya Nana cini mo nabiya sallallahu alaihi wasallam nabi Haruna iya mi anja nabi Haruna sipulun janggut na makibu sipulun malilen na iya alabuna janggut na salat tanara pigi Nabi Haruna salatan rafiki pocinna nai ariampinna iya mi anjo kaunna Nabi iya minjo kaunna Nabi Israel na anjo Nabi Haruna tuli na pagbicara mi pau mariolo Bani Israel pau nasikam mau ngalibat lalua nama beresalam nabi mangeri nabi Haruna nani balimu beresalanna nabi nani anai nampamo nakana nabi Haruna Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi asarum malak birikai sikam mahalluka ananna abdullah itu mabadika gauna nani papala doang antomo nabi sallallahu alaihi wasallam ri nabi Haruna nanakana mo nabi ari Jibrilu Inai ka anjo nakana mo Jibrilu iya mi anjo buranne ni karanu ngani ngaya dikarengin Nabi Haruna alaihissalam Lebakina ikisin Nabi asyaga Jibrilu rilangi makan nangana surasung kemo timungan nana surasung kemo Jibrilu timungan nalangi ka nana kana mo malaika kainai kanturi timungan nalangi ka singari naik mai langi ka api walimi Jibrilu angka nainak ke Jibrilu Muhammad kuagam Anda kana ngasim malaika kani suro kana imange nakana mo Jibrilu ni suro nakana ngasim malaika ka kuntu tuji kanan no Muhammad duni kamasyan Allah taala naik kumarim puamalu kana matangkasa Oh Muhammad la bulale umurun Muhammad manganu ang kalumpuan siaga ang kalabirang ikaw ni Muhammad Nasuro karing Allah Ta'ala pabatu bicara kana kuntu tujim Dikotami Muhammad Nabi kami nam malak diri siagaan sur kami nam malak diri Naima yang unjuk hilang ikanan isungkiammo Nabi ya siagaan Jibril timungan nalangika Nai hari waktu
Naya rewatu naik namo nabi asyagan Jibrilu. Najini mi nabi sallallahu alaihi wasallam majai nabi syagang sintudum umatna mata siri ya nabi masih syagang sintun di umatna miatudun sere najini nabi taina kaunna nagaan ngamempo nama cini munabi kaum majai nalapaki Allah kana munabiya ya Jibrilu inayanjo majai kama kana mu Jibrilu iya minjo Nabi Musa siagang kaunna nakana sen Jibrilu Uri Nabi ya Muhammad bangungan ulun nana bangungan ulun na Muhammad Nabi nama cini kaum majai dudu najimpai langi kanan rikairi nama kutan namu Nabi angkana ya Jibrilu inai sing anjo Nai sing anjo kaum majai kama nakana mo Jibrilu ya Muhammad yang asim ya anjo umatnu 70 asapun narimarengan naya anjo mantamag asing iri suruh katani kira-kira Nani patiniki ammo Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa alaihi salam ananna imrana nanjo Nabi Musa sitapatabai lumpuna siagan tinggina nama bersalam Nabi ta magiri Nabi Musa nani pewali ma bersalanna Nabi sallallahu alaihi wasallam nakana mo Nabi Musa ri Nabi Nabi sawu malat birikai sikam maluka anna Abdullah itu mabadi kagauna nanam pasen nakana Nabi Musa Muhammad napau-pau tau angkana inakke anak cucun Adam alaihi salam kami nammalak biri Allah ta'ala naik kau paling Muhammad kami nammalak biri Allah ta'ala anak cucun Adam alaihi salam Lagirangangi japako nai nakke nai riwatu nilalloin namo Nabi Musa ri Nabi sallallahu alaihi wasallam numera mo Nabi Musa nanaka namo Jibril ri Nabi Musa ya Musa ngapai nanumira nakana mo Nabi Musa Jibril Kuno mera katayen to jennas singkat sikam anak cucu anak-anak jariya ribu kuangangku antama ngasih risuruga umat ngasih Muhammad tiai umatku asyaga ampole madayang ngangi umatna Muhammad na umatku nakana pole Nabi Musa Jibrilu nakana irinakke Bani Israel inakke kami nammalak diri Allah ta'ala kalang kamu anak cucu Adam alaihi salam namalak dirang japa Muhammad nainakke takam maji
kakammaji Muhammad tujinna ana inakke tainatun jana kumira minka iya jianjo masarroku panumiram majaina ummatna Muhammad na ummatku tujinna Nabi Musa riwattunna niyat rilino niyat serewattuna jappa Nabi Musa mangeri muncun risaina nama muncul Nabi Musa sere muncun jamarro nama mintimu Nabi Musa lanna sanci niki anjoyo lumpuna jamuncun jamarruka ana landri mabadi na cignonna naturum majiburilu disurari Allah Ta'ala anisurari Allah Ta'ala mangeri Nabi Musa nanakana majiburilu Nabi Musa Eroi jako takkajannan labiyar takkajannan nanuju anne nucinika nakanamo Nabi Musa naam iyo nana panjujuna malaikat Jibrilu uritum puna anjo muncun jamarruka apa jina pumeru amu anjo muncun jamarruka nani amo tahu sita wa minting anjung bar kareng Allah Ta'ala ilalanna anjo muncun jamarruka nalan nasamo pole Nabi Musa cinik ibu eru anjo jamarru anjo muncun jamarruka asyaga ngancini kita uniaka ilalan anjo jamarruka nakana senji barilu Nabi Musa pun nairo ijako Nabi Musa pun nairo ijako takka jannat labir takka jannat nuanne nucinikna bueru amuncun jamarruka kutanai anjo tauniyaka mintin di tangan jamarruka nakanamu Nabi Musa alaihissalam tahu buratne lolo buratne asya siapa misallon ilalanna anne jamarruka inai tongko antu tahu Nabi walimo anjo buratne angkana ya Nabiullah Musa ya alaihissalam inak kami anne umat nu patambilang kami tahun na ilalangku anne jamarruka mantang aku sian rikareng Allah Ta'ala namaran nudulumu Nabi Musa langir di kanan nanjo buratne nana pujimu umat nangka naman nasa taye namo malapirangan nanne umatku naman langir mo sarra Nabi Musa kana antu umat nu aku siang arinakke patambilangan tahun na malah birangan ngijipi sambayan Jumat na ruan rakaam tanna Muhammad tunika masyang ku Muhammad lebake anjo muncun jamarruka kale kumi pole kamari lebaka lebaki naik isen Nabi siaga Jibrilu rilangit maka tujua nana surah sungke moji Jibrilu timungan nalangika nanakana mo malaikaka dinaikan turut timungan nalangika singari naik mai langika piwalimi Jibrilu Ankana inak Jibril Muhammad waga annaka nangasim malaika kani sura ko naib mae
Naka nama Jibrilu ni surat naka nangasim malaikaka kuntu tuje kanan Muhammad dunia kamasyanna Allah Ta'ala naik komai ribem Muhammadu kana matang kasa o Muhammad lapula lawi umurut Muhammad manganuang kalumpuan siagaan kalatiram Ikaw Muhammad nabi kami namalat diri siagaan suruh kami namalat diri naib mayang wonjo kilang ika nah nisungki amu nabi siagaan Jibrilu timungan nalang ika nai hari waktu batu namo nai nabi rilangit maka tujuan cini mi nabi Nabi Ibrahim Maryam fitna timungan suruga iratian irate kadirana kadira bulaina taman jengi dongkuna kadirana mangeri baitul makmur Nanjo Nabi Ibrahim siagang ngasinton jium makna Nama bere salam Nabi tamangere Nabi Ibrahim mana nibalimu bere salam Nabiya Nanakana mo Nabi Ibrahim Nabi asawrum malak birikai sikamma mahalluka Ananna budullahi tumabadi kagauna Nakana pole Nabi Ibrahim suruh ang umat Muhammad pakajai lamun nari suruga Katajen na butana suruga maluar kini patlamun lamui Nakana mo nabiya apai anjo lamun na suruga Nakana mo Nabi Ibrahim La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim Niat turun riwayat kana nakana ya Nabi Ibrahim mari Nabi sallallahu alaihi wasallam bau pabatu angat salang kuri umat Muhammad dan usur umat Muhammad pakajai lamun nasuruga kata jenna butana suruga tangka sakina mabau jinninna kammaturun tangka saki ina macinun nai kampunna suruga maluarake di lamunge nakana mo Nabi sallallahu alaihi wasallam abai lamun suruga nakana mo Nabi Ibrahim alaihi salam Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Tak sekali nabaca umat Muhammad tak 70 pukuna sabun alam anjori surga na anjori ampina Nabi Ibrahim majai kaum makibu masih ngara rupana niat turun kaum rupa-rupa ini cini rupana nama simman mintinga semmo anjo kau kinanin marupa-rupa ngani cini tanjakna nanta mamori sedia binanga nama singa jinimo anjurin ribi nangaya apalip baki masinga jinne para sulumina para amindramo kinani nanang pasimpar anta maribina ngamakarwaya nama singa jinne ilalang ribi nangaya nanam pasien masinga sulu na para mindrang asimo kenia kari rupanna nanang pasim para anta maribinanga magkatalua nama singa jenis sing ilalan ribinanga ya
Qasim parasuluna apaje namam mindra asimmo Kitnanin niyakari rupanna naka namo nabiya Jibrilu Ya Jibrilu inaika Inai anjo kitna nimmake bumasi haraka rupanna Inai tudung anjo kitna nimma rupa-rupa ngatanjana Bina patong anjo napantamai jinne nakanamo Jibrilu Ya Muhammad anjo kitna nimma sihara make masihara karupanna Iya ni anja kitna ninta utainai na pasi campur kia malak bajina malak kodi natai natu donggau bawan dari paranna Islam na anja kitna nimma rupa-rupa ngatan na iya mi anjo kau ngampasi campur kaya malak bajina nasaba malak kodi Ningkatu bajiri Allah Ta'ala nani tarima jatubatna Nanjabi nangana bantamai napajet neki Uru-uru nabina ngapangamasyan Allah Ta'ala Makaruan nabina ngapapinyaman Allah Ta'ala Maka talun nabina ngamatang kasa nasaba inu-inu masarro bajika Ni pauta Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril angkana Iya minjo impu anu Muhammad Asyaga umat nu nakabangkang ngaji ni mamu Nabi ya umat Aru anji jiri siji jiri amma ke pake amma ke bu Oh nama singarat siji jiri mamma ke pake ambarumun anjori baital muqaddas tunggal-tunggala Allo tak 70 sabunna malaika anta mari baital muqaddas beri baital ma'mur na tamammu tirangamu malaika ka tulus manari Allah kiamaka nanja baital ma'mur silam busukina baitul layari Makkah patasanam malak dirika ana matang kasakam maya tumpa anjo baitul ma'mur aku siagaan jamarro lebake nirang ammi pole nabi ya inu ngandadi asyaga ambalut tene jinit tapa kamaya tumpa jinit bani nanai numanapi adadika nai nampama nipanai nabi ari sidratul muntaha nanikanai sidratul muntaha nasaba anjuren jinjo sanggin napa naikna malaikat batu rawaya Sanggin daton dianja panaunna malaikat baturatia anjuren mi sifat mai bicara nanja poko nakayu ari langit maka tujuan yan nai tangking nam irat yan nai irat air kursi irat yan narasu nanjo pupuk kayu asuluki batu baturi pokokna apakah binanga uru-uru na binanga jibne lapang Ataman min rai kasiatna makarwanna binang adadit taman min rai kanyamianna
maka talunna bina ngabalut tene tamam nindrai papisat ringinna tawang inungai maka pana bina ngajin nibani mabajik kasiatna akanyamianna na iya lapana dikutna sidratul muntaha nalalangi tumadung ko kaun ta 70 tahun tanah rafika lan na iya rapuna anjo pokok kayu kamai nungkuna untayadung tojen na pokokna likutna sidratul muntaha nalalangi sikamani pajaria Sebe riwayat kana naya tasila waraka likutna sidratul muntaha nalalangi sikamani pajaria naya tasila waraka alikuna taseretu dum malaikang kamiti nanjo malaikaka nanjo likuna kayu apunna mindrai amali sisi ajari aku ajarin tang ajari jamarro taina ngasingan sipaki maja ma bajina pasangalin kareng Allah Ta'ala anjurin minjari sidratul muntaha ni awolo katimbang bulain anjo apakah binaga suluki baturi pokokna sidratul muntaha ruai binaga batin ruatongi binaga lahire nakana mo nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jibrilu binanga pai anjo kamaya nakana mo Jibrilu ya Muhammad ya mi anjo ruaya binanga uga ania renga kala kausar siaga ania renga salsabil nanjor waya binanga lahir binanga nalino nia renga nailut ribut tamasire asyaga binanga nia renga pura terribut tayorak Manasa Jibril niki sitau malaikat mentendrian fitnah sidratul muntaha enam bilang yang ikat nina natasirya kanina tasedetot najim pagi Allah ka najim pagi Allah ka natuk guru baturi kanyinan jomain tangam asyagam jamarka ka aku kasyagam pulau mutiaraya tainang ngasingan sipasi bagi pasangalin kareng Allah Ta'ala ngasingin ni nai nampamon tamakri suruga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilalam miri suruga nama bere nama ngemori binanga nama ngemori binanga niare kala kausar nai nampamon nabiya ilalam ri suruga iya tenan nakini kamata asyagang iya tenan natatilak nalangiri katoli asyagang tenan natatilak iya pamai ni nanakini mo nabiya ni atau kiri di timungan na suruga
angkana iya sidakaya sampuloi pahalana na iya pindrang sampuloi asagan tujuh pahalana nakana morngo nabi ya Jibrilu angapai namala piranga ngapain ranga nama sidakaya nakana mo Jibrilu na iya tahu sidakaya kasini iya dari iya nani sidakaya na iya tahu angin ranga taina nangin rambawam pasangin na ni aja pengunjungin na iya dia pun na bapain rana kuragai jitau abaji kang anton jiap asidak kaya na pain rang kamaya na sitajin tojin na iya ji namanggap pahala temapain ranga munna tai na jana pajit niki iya rekana kuragai jit nitoy ka anggap aja pas anggap aja dosa rilino nisisa jeri akhirat pasti sama parisi malah pirangan tonji asidak kaya napain rang kamaya anjo oh kaman nasa nakana nabi ya yan namo tawa sidak kamanna kurum majasili sere nibala sakiri kareng Allah taala kamma muncul lumpuna nakana pole nabi na iya tahu labua ambani ri pangai pangamasian Allah taala ambani tongeri paranna tahu ambani tongeri surga lebaki macin kipole nabi ilalan surga abina ngadadi tamam mindrai kasyana asyagam bina ngabalut tene tamam mindrai kanyamianna asyagam bina ngajidne matang kasasyagaan bina ngajidne bani tamam mindrai papi saringin ta anjo kasiana binangaya binangana lulang kamaya tumpar guruna nanjorapuna dalimaya ilalan suruga kamay dungkuna untay yalumpuna nakanamu Abu Bakaram alaihissalam ya Rasulullah riwatu nalang nyirid na Abu Bakaram nabi na bicara nabiya ampau pawe papi naman na suruga nakanamu Abu Bakaram ya Rasulullah anjo jangan-jangan na suruga kulli jini kaddo nakana mo nabiya kipa masarro kungai kukaran muai kukande rapo-rapo kayun na suruga nana jini tomni nabi ya nabi binangana kala kausar nakasih na anjo binangai kasih kursi kata kasih nakasih turisuna mabau dudu irasana nai akullanga intan lebake ni pajiniki amisin nabi ranaka nana cini mo nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ni saya ni panai iri tangkin na pokok kayu pipi kari tangana pipi di tangana ranaka
Asyagang kinanin tuli akaduka rapo-rapo kayu pipi angin ngajin pambangat narakana mo nabi ya Jibrilu apa anjo kinanin ni pakamaya sisana Nakana mo Jibril ya Muhammad jaginan ini panai cari tangkin na kayuwa ai yang anjo tau apa jinni kadoi asyaga na kuragai asyaga kuragai ai baram-baranna anak-anak makukang angkat kai baram-baranna tu makukang Nana kini mo nabi ya malaikat pakamit naranaka Nanjo malaikat pakamit naranaka tu lihat kamu suji rupanna Kamani kini tau laro dulu Nani bere salang ni mori nabi Nana bali mo bere salanna Nabi na inampamo nitungku kan nabi timungan naranaka Libaki naik mi pole nabi risidratul muntaha nana sese mo kalin naramang pangamasi angat siaga antas sungketomni parindring ala siapa ya jijai na parindring antama moji berilu Anta yang nabiya namana Anta nabiya nama sailemu nabiya Mangeri Jibrilu nanakana mo nabiya ya Jibrilu Angapai antunan mantam Nakana mo Jibrilu ya Muhammad ya tomyan nepai nakke pamentingangku Kakam majina ko limban rian ne pamiti ang amat nasamu tuan napakam masingara Libaki na ikisempo le nabi arimpo ang nilanggirit na saran nilanggirit na saran na jurit na kalaga di lauhim mahmud ang kirikai sikam maga ulibba nabi caraya kareng Allah Ta'ala arimat nasana narapiki pole nabiya ingku ampasi cini kanga ani pakambani antong iri Allah Ta'ala Muhammad ilalan nanjo impuanga namanya pikangangi Nabi sallallahu alaihi wasallam na napapikari utirikna nama cini Nabi kam masere buratne aleng-uleng risi ngaratna rasul nanakana mo Nabi inai anjo malaika ina itu ina nakana mo anjo Nabi inai kanjo malaika iya rekana Nabi namalang ngirit musara Nabi angkana tiai malaikat tiai ngatungang ngai Nabi iya mi anjo buradne ariwatun nani atalla sarrilino basa pulana ilila nama jai panyeru kana ma badik nari kareng Allah Ta'ala nai nampa naiya atinna tulinani akkange mangeri masih kasambayam berjama asyaganna kaukanna natai nana kujikale lebake nalana lebake natai natudun napapalipuang andronna amanggina
Libaki si cini mi Nabi sallallahu alaihi wasallam siaga angkarain nasi kamalanga nasujumo Nabi nani agamo akana ri Allah taala nanakana mu Allah taala ya Muhammad nabi walimu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkana labbaika ya rabbi ikarain nakana Allah taala falak makum Muhammad iyayan namo nakatiniaga anakaranu anapap mainu nabi walimu nabi angkana karainku tujinna karainku angal yatuni pasau-sau iya miantu Nabi Ibrahim alaihissalam naki sariangi kakaraing malompo kia gantong ya pau Nabi Nabi Musa rimuncun turi saina alaihissalam siaga anjai nakana kisariangi Nabi Dawud kakaraing amalompo kisari antong Nabi Dawud papalamat nabasia asyagang ang ngagangi apang pa umuncunga kisari antong Nabi Sulaiman kekuasaan malumpua ang parintai sikam matau sikam majinga siagaan sikam masitanga ana pasarianto kisarianto Nabi Sulaiman ang agang ang Nabi Sulaiman ang agang tay namo kamma kisarian Nabi Sulaiman kalumpuang kekuasaan kiajarian tongi Nabi Isa kita Taurat siaga kita Injil nakisarian to dan Nabi Isa ampa illa kimatan na tau butaya asyaga ampa kabaji kibukulin na tau garin salaya abalang bantialang rimarengan naya pole nakisarianto don Nabi santalas itu matia nasa bayrok kuasam tajikarai nanakana mo Allah ta'ala ya Muhammad manasa kualleko kau tunikamas naniak memang ini ukiri ilalan kita taurakan kanaya Habibullah kunika masyanna Allah Ta'ala namanna po nakana poli Allah Ta'ala Rina dia sallallahu alaihi wasallam manasa kusa kusura kamu amma mangersikam matawa ampa karanuranu angi tojin-tojinna manggau kang abaji suruh kapat balasana ampa kamalla mallaki kinna ninga tojin-tojinna manggau kang agau papisangkarana kapat balasana kusing ariantong atinnu Muhammad asyaga ambarambannu nakupat tay nai rikau Muhammad sikam masuk karaka aku pajariantong
Kupajaryanto Kupajaryanto nyawan Kupajarya Kupaka janangan tongi panyer kana mabaji kari kaum Muhammad asyaga andreku pamuji pasangalinna ni surokana ke asyaga kupajari tongi umat nu Muhammad masarro baji asyaga umat nu masarro lak diri asyaga umat nu kupajarian tongi umat nu umat lalu tangga aku pajarian tongi umat nu umat mariolo risikam mau maka asyaga mariboko oh risikam mau maka anak pajariam mereka nakba bicara mereka Muhammad tamakul sikali kali air sikamba umat nu anikai apna tamanya biai renat kesyagaan rikau taina dorong Muhammad ko surat ko anakku pajari mo umat nu masih ngarah matina aman nasa ku pajari to ku pajari ko Pajarian tong ke Muhammad Nabi kami malak diri Mariono siaga Nabi mari telak musam Pajarian tong ke Muhammad Nabi ururuk binyamangi ilalan surga Naku carian tong ke Muhammad ayat 7 ayat yang tepat ayat Naku bangunun nasikam pamujiya Tahe nanak biri ulangan nusari Muhammad dalam usan surat al-Qur'an yang surat terawangan naik nganna gadum niyaka irawangan narato Aku sarian tongko sarian tongko binangan yare akala kausar naku sarian tongko Muhammad Akasan kakan naga maisilana sigal nyalit di parasangana amantan an siagaan abundu parasap bilika asidakaya puasaya rilalan nanglan lumandanga angga ampas suruwangi sikam magaw mabahika siagaan ampas disangkangi sikam magaw kodia Nanne inakkeri Allah kupajarina linua asyaga ambutaya kuparalluani kaum Muhammad asyaga andri umatnu sikamma umatnu 50 sambayan siallu asipatan si anwentengan kaum Muhammad asyaga umatnu nyakto dan sederi wayang kana disarai suruna Allah Ta'ala sambayan lima waktu siagaan tasyallu wasibatan
Sambayang lima wasyadam kalapusanna suratul Baqarah pamukuranmu nani pamukuranmu Usana sikam manu amma sama parwayari Allah Ta'ala ibaki naseseni kalin naramam pangamasiyana nana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanita kalamu bi malaikat Jibril alaihi salam nani baumunna nama maliyam nabiya asyagan Jibril nana nalaloi min nabi Ibrahim di langit maka tujuan tay natulung apa panakana amangeri nabiya nainam pasenta rapi mangeri Nabi Musa ilalan langit nanakana mo Nabi Musa di nabiya ya Muhammad Kuni kamasayan Allah Ta'ala apa igaw apa tulun paraluan rikarainmu Muhammad ni siagaan ri umatnu nakana mo nabiya na paraluan karain kuri siagaan ri umatku 50 sambayan ku inting ang siyala sipatan nakana mo Nabi Musa rin nabiya Muhammad amutir ko mangeri karain apalagi ni kurangian ikaw siagaan ri umatno 50 sambayan siyala sipatan Muhammad inakke empat bintang risikam makinani ngani akadiolonganno pucu batongi kukutanam Bani Israel Luan raka anjiri barik basakar luan raka dikarui ngana tanah kulli aja kita nintau ni kariolongan no jumpai kawan tu kali 50 sambayang sialla sifatan anjung ditan kullina nagaukan umatnu na anja umatnu umma madodon tubuh nasiagaan nyawa nasiagaan ngatinna mutirko ya Muhammad mangeri kareng Allah Ta'ala apalagi ni kurangi yang apa di nama saya munafiya mangeri Jibrilu apa di apa pitangan rangi kananna apa suruhan Nabi Musa nakana mo Jibrilu ikaw mo ang pikiriki nakana ikaw mo ang pikiriki nakana mo Nabi Musa kunna erko amotir ko apari-pari ko amotir mangeri kareng Allah Ta'ala nanay mo pole Nabi yari natiana
Kirati anna sidratul muntaha nana seseno kalindaramman pannamasiyana nana ilmu nabi yasujuan kana karaengku Iringan yalalai umatku kaum Muhammadun tuna nakanamu Allah Ta'ala Muhammad rangiam makolima wajib Maji waktu sembahyang tasyalu sifatan pentingnya Nasyagaan Sanjatan lasakmu apa di nama Firisallamu boleh apa di nama Sesumu boleh saling naramampan nama siaga nama maliyam monadiyam aja di Nabi Musa alaihissalam nanakana mau Nabi Musa dia di Nabi Musa nakudan niyam karaeng mamami sambayang si Allah si batang kwente Musa nakana Nabi Musa abdur oleh nanya karaeng apa lagi ya saya mau sambayang si Allah si batang Natasya dia sambayang sampulai pahalana Dalam piranna ajari limang sambayang Muringan nyantong atangku nakanamo kone Nabi Musa Nabi ya nalangiri namo kananda Allah Ta'ala nakanamo Nabi Musa mudirikan paling murma Anda sabah baratana arin malakirina Allah Ta'ala Nama malaikata Anagangas lagi Nabi amasin kanangasin kanangasin malaikata hari Nabi semua umat Muhammad ang nautan niya panakailukan Allah Ta'ala Sada riwayat kana sikam malaikana agana sikinin nabiya nakanangasin suruhange umalum amma panakailukan Allah Ta'ala nainam pano nam nabiya nanakanam Naditari Jibril Tumraile Ya Jibril Ngapai anjana Sikama Amalaika Kakulalwai Amatnainan Namasyanga Sinidinakye Pasanya limna sede Malaika Berjalannya Kanabali Berjalan Nainan Namasyanga Sinidinakye Naiyani ya kaina nakala mae binakye kana mo ni gorelo ya nam malaika kai kana Di pajari dari kareng Allah Ta'ala kanan dia kanan umat kakak lagi nabi kanak kanak sama kanak kanak Lepate nanya nabi hari waktu narati namo Ola matali nakini minar nabi anati ini kunati wasalim asyagang lahir dari para masyarakat karena pada kapatur kata minata namo nabiya dari berilu apa namo berilu iya nanya setan untuk kete katminna nasuna adam
salam manna dinaniya nakai nanamannan sunai lai patina nalan katam naji nakai nai anjo manasta nakini adiya anaram setam anu patajam Ekatina intina dia baitul muqaddas nama kumoko dari berana wana dia lunta dumpuka dumpukan narak mulai sidar dia patah disediakan bersana nama ini dia lunta Abdi keduangkan sedekah ini sedekah ini Ayah riwayat silam Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam anjung kaya Quran anjung kaya Quran Nabi ya unta majaid sama perasaan simo Kenanin dapatan daya unta nama sallallahu ya Maya rita udaya nanakana murata sataya asing kembali sarang Muhammad sallallahu Debane takap pemina nabi tamakar yoloan nasdeke pajarka Pero kurang mantul di bulan raja di bangin nasang dengan air antama minabiyani di masih nairangam di masih nasini mami yang kanaya manasa tahu naballe ya beta kainaya kapana naniya mo numalo aku jahile disumpai ya dikareng Allah taala narmana mo nabiya asnada nailina anakana patmai nakana amai sing anto karibane Unwe Muhammad niat sing kapang nakana mo nabiya iyo niat sinin nakana mo jahile Aku si Muhammad nakana mo nabiya aklala ribani nakana mo Abu Jahil alalang terek Muhammad nakana mo nabiya aklala kembali ribani dalam batas nakana mo Abu Jahil ribani aklala kembali dalam batas Mamo Iya diolongkan Rasulullah Alimi Nabi Antana Iya ridangnya Nasaran Mengeriakan Fadat Naik ke Dua lujurna Anak kebantuannya diolongkan Anak-anak mohon jahil Sumpah ya Allah Ta'ala Muhammad dibaniya Nulalam Malir baikal muqaddas Nubatman dunia Diolohan nasubah Anak-anak sinnabiya Nabiya Ipakyakan aman Jahil Anak mohon Bapaita Andekan dan Muhammad Kulalin
nasasali sallang kananna apajina kanamo Abu Jahil Muhammad punna yung asini ton siaga tonu makae raja ko ampawani tonu matulun mau alinake Akhwali minadiyan kana na abdiya Hakana mo Abu Jahil Pajik ni Muhammad Pajik Namasiyot lak mo Abu Jahil Muhammad Ablong ko Nakana ikaw ngasin Jijirit na kaabu Anak na yun Nakapungan ngasin ko Naman pinagkir na masini akasin mo balalo masila rimane ripasimbahin na mayamen po ripasimbahin na nagdiya Abu Jahil nakana mo Abu Jahil Muhammad pawangasin ninyo kaunu kammatulun pawarinannya nakana mo suruna Allah ta'ala tujin-tujinna hidapnya Allah di bayinya nakana ngasin mo kaum Allah langker ko mae Muhammad nakwali mo nabiyan kana manya di baital muqaddas nakana ngasin mo kaum nganya nulalang mae Muhammad di baital muqaddas nubat mamuni ari olan nasbua akwali minabiyan kana Aktibal minadiyan kana Naamliyo na anyo kaun na Jahil Niya mo nang magkala lang niriti kanan na natiya Niya mo ang kangkamulong na niya mo ang pasilipay Bangkin na Dayman na niya to Niya timay Bungkan na Allah nyerge Allah anjilelgi Nabi sallallahu alaihi wasallam nakana mo muradne niyariyan anak nadiyan sampai dari Allah Taala oh Muhammad sikamma gaun siada kanan nusima rimarai hanan yanne Allah niya jibbatapa tudin-tudinna Inakke kusabi mak Muhammad tudin-tudinna ada kaman Rogaw antakamman nupawa kalandri katrenga singande dia saya ngasih mangeri baitul muqaddas boleh hidung kanta kata nani bulan da pamagina si bulan pamuterita nan kana ikaw batko Karisale amangina ini apa tu? Langina ni berhalatan yaring Jelu tersiaga berhalatan yaring Nakahe nakufitas pakumama apa di nakana mo karang radhiyallahu anhu dalam ten talalai kodina tanan Gori kamanakandu ananda sarti basandu maka siri kudunanu diballe eri tangana tahu jahiya manasa inakke waktu jadi Muhammad untuk jadi dapat kanaya dibagian karena kamanjo budak buat karam dan karena ngasih mau kau ngam yang Muhammad sifat-sifat yang ngasih kepalin dan
Antai kama parit-parit nasyaga Nanti kama yuk-yuk Nataunia dari baitan mutakasun Antai tahu kama billah Mari muncunga Baital Muqaddas Anjamatul lampai dan kami Tasangi Eremai Ini nurapi Lepati sifat-sifat kami asemi Ramutin siaga kona Sikam malapan kutanangnya Rinatnya Antai naniya salah Anna bangasini Kanana Napakutan ng ngamutin Anjo at tuwa Nabi Anjo tuwa Bicara na Nabi Pagpawi Rimabatun Allah Rimabatun Allah Anni asita Urahnya dia kita matapal Langir kita Nabiya Dia Anjo Dia libat Namun langir kanan Nabiya Kana mamaliya mamagir ballana battumagir ballana Hanya balle misikai jangan nasrobano Ridayna Namat kita namu bayin nangana Batu kere komai Nabi mangkana batu masika Berarti kamu Muhammad bicara Nataena Nakanai kalina batui Allahan bimangnya Baital Muqaddas natain aku sadin narapan ya kalakku Nebak ya kanakang manyo Mangimiru Eru adinin na eru kanukon Allah Ta'ala batumani anggap kabina ngasete Ajini sede binangalongko Nanau anjore binanaya anjo Nanampamu Oh napadung kulipan nari Dirinna binanaya Nainampamu aji Asmilan nairu kalumpuan Allah Ta'ala Kadarakan manjo berani Nabi Nailang asmilan Nailang jini kalin amal Amal siajan raini Mengubah menayang Mulai di pasang saya Lana satunya di kalina siagan sirik-sirinan Asal-asalara dibagi Nariat teromong saya tembatnya Anci diki asal-asalara apa ye Naya manjol beratnya Ansara ini panani bayi Ampuri anjol beratnya Talun tawi papisa dingin Nasalun akuratnya Natalun Anak dapat ibu yang jauh beratnya Libati nalandri kakuasan Allah Ta'ala anjo Kantan namo Talun tahun papisa dingin namanya ni Kole ajine Binangalit baka napatnya ki Nailalang asimilan na inanaki mo Kole kalin na Ajari ba ina Nalanda satu demi anna nawayo Kanukuan Allah Ta'ala Nanjoli pananya tomi na kiniri Pamantangan na nanahalle mo lipat na Nanampa maliyang mangari balat na Kana ribainin na Dinami anja jangan kusarapalu Kacipulu mane bat-batine Nabi wali mabainin nang kana bayi Napa natidok kasilalungan Balik ba nusambalian Dan jangan Libaki
sartu mamiri Allah taala tapal murangiri kananna nabiyana pari amali yang pole majari masih kanan arabi kangi janabiyan menpo bicara siaga antau jaya nadulu semua mange asujua apala kukururi angri nabi anakanamu nanakana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah batuan aku sabi tayin tajinna tayena karaim sampajulun Allah ta'ala sere karaim tayena sampajuluna aku sabi tawi manasam ikau amma suruna Allah ta'ala tayena niya sisalan nabangasi likbati batu simpel ya Abu Jahil itu disumpah dari Allah Ta'ala nakana rinabiya oh Muhammad kunna wasim kana kalian waktu kori baital muqaddas Sri baital muqaddas nanu ni rolongan nasua ko patapa jakob nanu asing anya pani aila landri kacikan na bajungku apiwa apani nana tapak suruh Allah nyerhi kananna bujahili nani suramore Allah Ta'ala malaikat Jibril mayam mangeri nabi ampawang yang kanahan dunia kailalan katikan nabajunna bujahili intan silisire anjo intangan ini karatasa nakalimumum naiyan Lalanna intani ular sikayu nanjo ular kani kalmu karata samanjumlo naiya kirin nanjo karata saka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Bagi nakana mo nabi Abu Jahil Antonia kar kocikanna bajun tan silis serenai ilalan nain tanania ular sikayu nanjo ya ular kani anak kalimum karanta samancam bulo nanjo dirikna karanta sakana kana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah le bagi landa sadurni Abu Jahil langir ke kanan nabiya nakana mu Abu Jahil oh Muhammad tentu jensi alam katikanna badi nanjo kanaya ania ulara ilalan naita punna kuai natakama kananu irja kambarak yang gana kasampulur dua susulai baliani balik yang kana iya kumbai punna kuai natakama kananku barat bintang sampulan dua sebulan lebak na kocimi kocikanna Abu Jahil naik tanto jengila landri kocikanna lebak ni kuai sengan jain tanga nama semua batu silirin tanga ular sikayu nanjo ular kani anak kalimumum karata samancam bulo pirit karata sakaiya intur waya kalimat sada nanne Abu Jahil tuni sumpaya dari Allah Ta'ala dundu mamilan nasa apa main nanti niki
lupa-lupana kananna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallai adundu nai nampamu napamunna nana kana mori Nabi yang amma antu kau no kau padau sere bali mata lepake akana kamanjana abu jahile akana toge sela wali siagan kauna anakana o Muhammad siapa timunganna masih dari Baitul Muqaddas nanja Nabi waktu mangena di Baitul Muqaddas kaina Nabi lang timunganna masih apa jinana tafakur kofirna iya nani pakambani yang Allah taala masih di Baitul Muqaddas yang pina balana tahunnya arengal tadi nanarikemo nabi timungan namasika nainan pamana pauan nainan pamana pauan napauna nainan pamu lam tin siagaan kauna kana sikam mayanne timanna masih kari Baitul Muqaddas nasikam mana pasukannya mungkin kawang aceri daina ni sisa na bagaci kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna tuli bapatu jinna Abu Bakaram angkana manasai kaum muslimun Allah taala manasakun itu dingisikan makanan unang nami namina wangasim mo taujaya sikam makau angkana manasakun itu jadi sikam manapakana bahwa Muhammad nakana mawamudin asyagan kauna bakaran pakuni paling anjo paling kanan nang Muhammad nakana dunia namalam mangeri nilai kanani aja Yohana semua ini amat karena nang iyo kepala patunya lima patuna dibangkit di Baitul Muqaddas siaga lima patuna dilalikan nalan di longko natapak nama karena nikanai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kau terjentuh dengan lipake masih nakanangamu boleh kau asyagallam ya Muhammad mirtayang asing kian jemaah ritawal bayadangan di Baitul Muqaddas siagang di masing tata tapilaka Nakana manadia kubun terse antana kulla yang nyare arawa namasin nakaling nasin mo pitania namanya masing amboy untanan anti akinito anta tikijene bimuto dona kusing kamuangi nui amun kinito ngaunta edak ruang karung sedekarum ruang karung tebu
amun tuto nga unta te pukulan tuna hacin itu nga unta barumbun berbaital rin puan ya ringa rauha nani tu ate ke ruang kang karuleng ni ai turun ro amat singan angurai ko kenam ni miring puan ya sanin lebake naka nangasimo kaunga ya Muhammad jo manjiro sikama nucinika amatsin siapa ya binania ngasembat tunaka nam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rialun nabi arabaya anarapikiyai alun arabaya amatsin yang ngaseme barang gambar dan gambar namambani mo saramatan lalu apa utaya napalado mo nabi yari karing Allah taala nanta ammo ma matan luar malaikat pajagan matan luar nah kami kepuasan Allah Ta'ala sanginna niaga semua takapur tanah harap kau harap kurai suka tanah mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayan tu tahu niat itu tanah masih main makon rupai na itu dan kuntanya itu ngantu tahu tanah ijabna ina itu dunia tanah tipu bulan tunai na itu dunia tanah hati kejik ni ribut na masih atau alingat semua pinanya patan bayang tanasim namasim nyambung namasim nalemo unta na patan bayang ta napiwali mo seria buramyang kana pasabatang kering Allah Ta'ala manasa hinake ang takwati kijinin turo natai nakuinu tay natulun natatumpa sa rimtaya nama silang nasa ngasim mo kau ngacini kiye kau kebisan nanak dia nama sing apiwali mo ngasim mo kau ngacam nam tuing tuni sumpaya ya Allah Ta'ala angkana iya kau na Muhammad kau pangasihan siri nasikan nampiani ai basire nabiya mate kaperikasi nai amro kana ai basire nabiya buraden yaringa wali nuru anak nampir landre kamana minjon anakana mo kauma untuk doje kanana la wali jorin kanana antu Muhammad pasire namate ila wali jagan kamba kaunam
Nagana ajulukana mateka perikasi Naporo salamallah lati jikarte ngasinganne Heri karain Allah tanari kakapirana Naki selamat kalangnya papa Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah kecil yang rangkallah hai jadi kenapa nak sini
Ano hebat?